In the name of Jesus. Oh my Mystery TV so na mo hwe na mamu nyina atena ase na sade mu amunim no Mystery TV ye dwumadi a yahyehyɛ ye pɛsɛ ye di sua bibi efa sunsun mu niema ene honamani niema na se yebetimi yesua bibi afri hode a na etwase ye fa kwan bi so ekire nipa bi niema bi mo ne te won ho ase ansa na yetimi yesua ade na kwa ekire sade ye bɛyɛ a so bi nam baabi a na wo hia bibi kura onka se bi asebe eye bayi na se eye binemu obeti ase se ye ne yesunsum enete ewo ha enu nti ene ye de Mystery TV no aba na ye de Mystery TV na aba no ye hya ase afri he no ne ye pɛ se ye hwema obi ahu se baabi a ye no eye ade a ye ba ne ya bekyerɛkyerɛ omanfo mu ne ema bi ama won ate won ho ase na me ba betena ase no ye pɛ se ye de eniema bi etutu kwan mu ema mote ase ana yehu baabi a efiri a ye ba beduru ha ye wi a meto aso ma kire me ohoho soronko a ene oba bewo me ewo Mystery TV dwumadi ase ana se sunsumu dwumadi ase no me kire mo ase twen me ba se ya Allah in the name of Jesus. Ya betra fufu ama na da na ekwaye menua pani no ukose mafrewa follow yali ya kwa minim yale kan kwa e da follow aso minim ba bi enfa na kwa yale ntimi ko enu ti meto nsa ene ma me ese ye mfra wo aba wo na ye pani oh ya we di asemo me yidi se we ya we nye kwa o nye kwa ya ba kon ya kon tondro hospital ben ye nko en lab nye kwa esi ye pe hu etu hu ma na mutu so esi etu hu mutu ye hwe mu hu wati bibi efi as the ene be boy because ye ni eri agro and the work on empanifo say sabi mo mo chichi fu nsu ase be ka chos den chibo wu a Nabani ya nyina chinyo eti asem na wo ka no what kasa se pani because say follow yalen eye kwa everybody yan fa man follow ho nto no bla what's be ne yanko hey hey sawa ya we be nkwa na wo timi bo wa bo moja Sawa. Etu ma me from what? You know na me ban me show me video no friend. Sawa. So there I'm from. Sawa. I don't plan na wo share sa. Wo dey ma yen show. You do better. ye pese ye dresu ko ekwa akiri ehwe niema aye aja brifa na woni o mi ne brifa pa aja brifa se me ka aja brifa papa we no woye etrim osumo PCFL ofiri ho ode ba adum TV suma asem no Brian no nie yes we bin sika sa papa we ni dwumedi odi
ɔde asɔfo kukudam malam akonfo mpanyinfo enim hu adwuma no ɛna ɔno ba saa kodosi na yɛmbɛ yali tie tahwe papa wo ya wohu akwanhye pɛsɛ yɛ yɛtu ibinya efiso we a new program. It's mysteries of mysteries. Mysteries of mysteries. Hintasem we hintasem. We dey nsem re kra. Yes no, and that okwa o. And that okwa. Na woni ade ba kwa ye mani. Jesem am to say. What say? We say Hare Krishna for so. Asofo malam for konfo den. This obi bia o ti hu oni hu adwuma ye bia no. Oh! Sama we no ade. It's no ye program solve ye ne be call. We dey we dey. Enti da be no mo sha ase. See e kam so enche bia o me sha ase yi. Me ni papa me pena sempa Prophet Abednego. Papa na ben ro. Matenika because kai na ni people US. E be to no an. Ye papa we yanke. Hi, kaja be wu. Osofu ti asem we pen ogwa wu hu quickly. Susu yase. No, so we issue my boy. Oh, blah. The boy nam why. Na blah. Unim so far bed na go na ye ba yali. Ye refree. Oh, and ye refree. Mystery of mysteries. Oh. Facebook, YouTube. Me phone. I say what time na koye. Koye ni ye. Na we dey ash. E dey rough. Yeah. It's a very educative. And you should do I don't know what among people who yama. And then we did the island one night. They say, be man, hey, you are seeing us out. The forecast is a young people. So I just fashion the program as I can buy. Oh, I can't watch it. Where's a common and batching of I sound like a would you full of it? So what's it now? Oh, my yati, a baby, Mocolita. In the name of Jesus. Right. Yeah, abusuafo yahwe ade no ahu nia ekoso na sese ya no nso no Prophet Dr. Abednego na ene bede no eti woseka no ewa ha prof me mo akwa aba yeah mo ho to say yeah ho yeah official panso afin kometu ye fie so sa ho dia ko de ni che patente o Yesu Kristo di amen eye ye sha ase no ye de free etuo mu osum ene ye ba esum asem na fe de ba bi e de abeduru no ye say mystery of mysteries ne kire say esumamu hintasem pa ena ye de ba na hintasem na wo hwe dwumadie no a ne won ebeyi bi kire yen no a na ase woni ehwe ya ye pe no ache se na obekafa no kware sa dwumadie a ye mrebi etwa mu fie sumasem ba etuo mu sum ni ade ache na so be pese wo hu se biribi wo wiase hintasem ankasa wo na pepe ne yem pepe ye ti oso hwehwa obehu ubomu aye bebio ubisa wodeba beka enti se we no ne de aye de ane kire se yenso ye ba betena he no ese se ye dosu kokko akiri emma nipa bi hu se bibi na atinwa enye se ti wo keke ebi ane fi bibi so ene me bae enti ze na obeka kire wo enti no mpefo bu bebi se abo beka wa ne fi tumam that is it anumantu a ogira ho obi na kan wogina ho na emu ebende anumantu a obuada just come na bed no yo abusuafo yahwe afri ne awon yi kire yen no na sei
asɛntiri a yɛde aba abɛsi hɔ no sɛ Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ɛno na yɛde ɛhyɛ aseɛ na yɛde hyɛ aseɛ no saa Prophet Dr. Abednego yi dwumadi ahodoɔ mmienu yi nyinaa yɛne na fam ɛde aba abɛsi ha ɛno nti sɛ wabie ne ho na wɔte ayɛ nea ɛbɛtoa so akɔ akyiri a na yɛne kwan soare no na ansa na no prof ɛhi na wofiri a wode ba bɛduru ha yɛda awurade ase Israel safo awurade ade nyina sotomfoɔ yɛagya wɔ soro yɛho a wode ho ntew wahene mmerɛ a nea wopɛnyɛ wɔ asase so agya pa yɛda wɔ ase ne atiefoɔ ne mystery atiefoɔ nyinaa ne wiase fa no nyinaa Ghanafoɔ onyame asomdwe ka yɛ ɛwɔ Yesu din mu amen yo woka Prophet Dr. Abednego a oye ti say ye nyina ye enuano ye sa mfi mo frase sa na fi ye mo frase ne na ye hu niama ye te niama na yankasa ya hometew na ye ntiase na mom Yesu ye abobra ye tu kwai akọ abrochiri akobobra nti ye bae no baabi a ye beto ete se fie ha ye kasa yi ye meso na mepekwa ho nti na wo pelore kwa ho de ka ba wetimi yo nti asase a meso na manije ho ne aha ena nkrofo ni so eye musie so amusie de se twam mbaje uti ni ye musie de ye twam enwa ye wetimi aye se na nyesa entwam ye biribi wo wiase enti na je se nipa na won sie nipa ho bi but na asemo ho ti be toy ena me ko fa grader twaso fine ena for the status yes dan na Messi team still bender team plumber team that ceremony ti me buy me be toy ena me koi enti wo be to asase to ro sa akọ abrochire me san ko abrochire enti abrochire na me jaus kanya ma bebre se wonye adwuma ti me da ho na wo ka kire me se Messi no why there we film Messi film dia ene na da asem enti no endu 3 days ena me be so dai dai mu no na Messi no me hu se ma bagana no dai mu no wa bagana yo wo dai ni mu ami wa brochire no enti me bai na me so me hwe adwuma na Messi ne kire me se me hwe adwuma na wo ye no baabi ankoye nwa ye ni na oni ho no adwuma na wo ye nyina ebu eye saman no entine ne mani sote ena me frɛ Ghana ena wo se ampa Messi no wawu na me so Messi no me ba Ghana wa kire me adwuma bi na won ko hwɛ se ya ampa ɛho abu na wo ye no entino no kware anche na me pa ska kakra na me dimirika me fa pray show me ba no ni osama ni kire me sa pepepepe hey eye da asem afa adwuma nyina me kɔ na madwuma asɛe ka hotaloria iki me kɔ na me bibi asɛe wa brochire ho enti no ma mani bre enti me san bo hwi peska krasa ye de sambai enti me bai no na me ntia se anche na was still benza afim promise so afim eni na say me to anamo ayeka na me hwe the cause and the source of the whole thing enti no lokes me bai ni na mebu adwuma kakra ti se coastal adaju me da kwa me hu se coastal ni titi na webu coastal no na omre oyi na mu na ewo coastal no na omre enini no nam no gu coastal machine adwuma na so na nam na pro asai ma bokasa me yebribia enyeye malam ne di ka me ko malam asofo ho dinsifo kremofo different and they just mante babiara enti ebinum ba so was a gold na nam asase na se metiku eduanajo a utiku uti so bi nante obi nu eduane nyama bebre enso sori a ohun bia enti da kra na jo be 1 o'clock me sorry me bu edan pe me hu se obi atwam na me sa menu se da asem but me tresi anso me hu bia enti echi no anafe de me sa me sorry se me ntiase enti na kwantu mu na woso okrofo bi de duro bi efi Nigeria eba Ghana wo nkwanta ene ti sa de ni sika bosi akora mepe na mai de me konkwanta ho nkwanta kwanso ena ka ne kosai
Intino na 12 something and I can't say and almost a yen no ko fa fita for be and then na so bi arase e da kakra enti me da hwa na me hu say preoccupy the can so bue na me hu say ewimu esuro bue ba ko mienu miensa hwe Paul sa the white light of Christ. Yes. Nia omununku nia Peter no mu hui. Nia Paul no mu hui. Paul, go do my work. Na kasa ne bai papa. Hey. Me hu pupu sa jani fi so sa si me hu nyina sa. I will say go. Efede na me se nkawan so me ko se ma ko bembe ya ansa na me ko. Enti ho na se me yi nkawan nyina. Ansa na de no wi na egu me hu ewura mi mu. Hey. Enti sometime we ha mete so bi kasa o me mu. Na so da me hu ni pa ko. Until se fere mo be. Hey. Enti no ye ko e baby e ko ni nyina na ni nyina echi no mansan yo. What was so me to aso ko e. O ko fere motia no. Na kwaro sign coffee. Hey. So me sign coffee oni mabra abanya me ho. Nyame di me me ye bi me sign coffee. That's a mochi that's a papa be de wachi na papa no ye to me hwe no. Na mza se papa be. Wo a wonam ho e wo na me de be obi de be na me bre no. Ene ti sadia papa no ye nyina body nyina wura. Na papa no pua ye ntome hwe no nti na oye biribia enye no. Hey. Na so na papa na mechi akwabrochi na papa no de mechi abode nyina wura mu nyina mu aboso mu wura. No de mechi na me bre. O se ko na de gweni na dan no wusu sa agbagbo. Efe odinsi ne kase papa o se ko na hwe no me yama. They say the moment me boto bi kura na me ye ne mental flow because my boy drove failure. They say me no boto kakra boto no so wo mo kire me say na watch boto dina. And the boto so dey make we draw so dey dey the first thing na media ni. That's right. Because na me person me be. And the one man me be na me so eye efe dey nkai no ko na me koi. Na uti na obi di mechi na me da so bre no. Efe me da hoda kura na obi sam frem obi a watre wiase da. Na oni ho. E na obi frem say onyankopon wo baabi. Enti be mbese ni yenko. Yekoya ko fu popo tintinti ni asane ni afro valleys of valleys mountains of valleys anse na bre ye be bre anse ne ba kodu ho ne ho hyen ho hyen na uhunu hyen ne ho hyen sa enti oeko no ewuram oeko edu meso ma be ewuram pe na medenya ne ai se wa na se hinna kura no di machi ansa na ni nyina chi na me da so hwehwe no di machi no na so na gold na wo se wo ai mochi ha no na me ni bre gold no se gold dey so se be pe gold no so de e ye me no me hwehwe no me sa hwehwe de kudi edi machi na me sa hwehwe sa gold ko no what so no na onim God so good no that crow you remember wo mu to fam ye gusu to fam na benya ai we adi we mercury was asino right and wo mu chem say mana me so eya eduro pa onu so is keduro no de na menya mercury dia meko entino mra me de coin oye ma me ye adaka bi adaka no eye anwura fita ne de kataso right ena ode o cherem ade no ntimedi ba fie no so memfa akukọ na me yade bi na memfa akukọ moja no emfa ngu soso memfa soso right ntimedi ade no fi odisifo no be fi no ba yi no me be yade no na dan so me yi dan ba akopẹ na me nko na me wo entino me start say me bompai me yade ni wie no right ena me ko twa akukọ ni ti me twa na twa ni ti kura hey entino akukọ ni ti kuta me na akukọ no kokroko da samune akukọ me twa ni tire no obon
na me dia kokuduru nso se me pesika no Yeah. akoko ne kokuro kro adam say me kuteti nso na kasa fufuro ena akoko no kade ko Yes. me di akoko na chisa me hu no satan so nyum ne be 5-6 o'clock enti me ni tini be to ho enti o ka che me say 3 days time no e ya me nkohwe me nhwem but me fa me nsan wuram me me nsan wuram nso scan wa ide e ba enti no me so na me sangu so bompai anka nsese me bompai enti me kokutu ya me gu so bompai no na sika eduro no so na ehye baabi a me bompai no enti me makoto na me bompai na obi di ni nsa pia me se fi kwan ni so me nkwan so na me wodan no Hey, papa obi apia me ena me hu se gate ne bue na me nkwan so na me wodan no yes. enti the 3 days time SS scan eyeye ewo na me kohwe no me ko na atwa paper nko a printi enti be sen ko by manam no so skewra no ampre se won fama papa me sen ko baby yeye sikeduru no dollars aye daka no ma o ma me tin sa wan first can fama na ni nyina echi no efe still me bobrana niama edro ne maji ba ko ye shekuku eye abrosa akura nka waje ama agurade nyankopon na tumi ni nyina nso no mostly no wo ka kire me say menye wo mu nipa enti biribi enu a wo metu an de ayama me but enu no manje ndi na me pese menye biribi what I say enti true dey no na ye be ko ya ansa na fedie ba ko amekoto no ena me so nini bi se ho ena o se membra enti o koya ade anajo 1 o'clock ni e wo nsu bia no ye ya ade ne fe na nini ba se jese me ko kankire obo ade eye wo se ko kankire obo ade abusuafo Mystery TV so ena mo hweye na ye amamu se niema ekoso ewo sunsumu no ya na ewase na se wonte ase a wuhuni yi enunti ne yede prophet Dr. Abednego aba na wo ka ne niema na kosem a wode betena baabi a wote no yahunu mu na wuhumu a ebekire wo se ewiase no sunsum ewo ho sabre yento aso ne yenko prof eja afi enini no yo na koduru san enini no akochem se me nko kankire obo ade nam so obo ade na me ko hunu we oso ko kankire wo eja no entino ye ade ne wie mi se me ko kankire meja ye wie no anaju biom me firi ho ye ko firi ni na wie anaju na fe me hu se nsu kese tetre ena ogwan pie fimu ena ogwan ne so ne bansa am se nana okwa o se menye nana am so na o flavor wo hu ogwan me bi sa se wo hu ogwan kasa o se ko weja no na mpese me bi sa se me chia wo me bi sa se o se ko weja no hey onu se fie me bubu igu ho na me se ni foforo me bubu sanya osama ne kire me se bubu baby a wo mo ye deke no enti na se me dwiri dan ni na esan ye ne foforo te na so udwiri ese me dwiri enti tamo ka je se nini se me nkobo obo ade amane ena me se ne papa mi hu no me ente ne nka me ne nka sa ne me ne makobo no o se ko enti me ho na fe de anaju no anso a bibi sambe fa me na me kwa me no se bia beye ni bi na menya because me chi anti eya me ho hu se ne me fa enti ne ba kase kwa me se ana se bia me obe fo ana se na me so me pese me hu de kode na e be fa me no that is it enti anaju me fa na me hu se o se so pese ho na me se me nkwanso na me ho ne fa de ne kasa so pese ho na me se yo bra papa tin unhuniti na enya sam kitwa obe fa me no se yenko ye be kwa owo no be se fiako kumase hwe enya sam kitwa ena o se mentra no na membra owo ne kase no afi no wakoto no me na me ka chira we kase na fe no wakoto no o se mentra na membra am se efe me ko na jata obo hu nipa na etire ni ho nipa no nam enso hu ni nai hu ni ti enyama huru so pese hu me say you
na jata ne tame saa ɔsebɔ mmo ahoro wɔn nyinaa so ba no wɔkasa enti na mesuro afa de ɔsɛbra na bebi ɔwɔ no mentra saa de ne nyinaa nsa na man de maba na menim sɛ ɔba beso me mu eso me nsa de me akra atra ogyina hɔ sɛ memra enti afa de megyina hɔ sɛ ne yɛbɛsi bi ansi wu jata untumi yam hwe na me kɔ jata ne so me kɔ ɔsebɔ ne so me kɔ ɔwɔ so me ti ɔwɔ no so fi ka kwase ai debura enti hɔ no ade ne bewura me enti na ya o sɛ hɔ na bufu sometimes me heja no bebre enti ma se na ade na ba bewura wo oh afede nia wo hu ene nia wo te nkrofo ka kyerɛ me na mefe mankasa enyo bi na ka kyerɛ me ene me hia no so me frɛ no se wa kyerɛ me se me nko bisa watimi aye niema bi akoto no wɔ nanim ti afede bibia obetimi ya enti da kro asɛmbe gusu ha me ene me se Eradi sadi we asɛmbe si we ogusu ha me se baby akobi ame wo nche enye me mpe complain me hu me na me do ko that's right anti me da ho nyina de na be fam se da ye wo afede wa kyerɛ wo afede ansada afa bebuoi se na wiaseti that's it ena da kro me da ho anso biom pe na obe fa me na me hu se baby amakɔ eduru amakɔ so tumi amakɔ nyina aso atwa hia we any wonders baby me call baby kro onim ne wode ma be sepe baby so ko no petiti ndi ma ayo petida edura wode o petiti ron de ba ko so onim kwa kwala bi aw erade ye hu ade me hwefo na hwere hia me o pete nkwan na me to na me di sadi a wo hwenti wo bedi enti wo mu nyina hia nyame won se popo pa fifem ekosura ohun neti ento bia kan na asem ye ne wonders ni wie ni amete one voice from heaven etie mu ba ko kasai abusum tumi eduro ni nyina gbura I say yes afanya me wan say esoro asan bie na mete nkrofo no ho na o say bra behwa de bra na me wan say me gira ho saa na me hwe wiase na me nam saa na me kotom wo ye ma wo tu ye tu dwom saa ye yinjom abofo ni nyina ni agi say eduru so ko that's right ya me wan say masa ye de asesifa yo abusuafo wakosoro aba ye sini form na waba bedu enti moma ye nyenkrato no ye wi a mepsa aba beto aso ba be ye duru no afa ni ye kɔ ne a ede pa twɛn me ba sesi ya Libro Kozuli Basha. In the name of Jesus. abusuafo yekodie nkrato yaba na Mystery TV na mo hwɛ no na Mystery TV ubenya no wo Facebook na fe Mystery TV anso e wo YouTube na fe 2C TV nso de eye live a edaso a ye ko nyina no obia ehwe nia ekoso nia ebe nyina obia ehwe say Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na akosem enti yede yaba bedru ha ya bie Mystery TV eno na ye ti akiri nkakra yede aduru he no sei wakọ ame ya kire wo se wo na aduru wo so na bra beye na yede ma akọ otamale ne yekoto Bible nso ma mo onyame hira Erade Yesu eda wase se mente me ho ase woji achinye pa se obiji achinye echen wo de bi roboa that's right Makon North South East and West right akwa Abiokuta Ajegunle eni ade na tamale no eye baabi a na wo se abrante bi onu so small boy na won ma ne tumi onu tumi frɛ emwa abode abosum bebre enti ampa me kodi be se 1 week ho tamale ho manumbi anaju awia ensamampom oni edika obema wo ne osama edidi de etoso mienu obema wakoda ensamampom ansa na efede obehwe wani obehwe wo susum ne ade nyina
enti last minute ni na obey ade no nam so oh enti ade a opeso ye ni na o se opese o test me answer enti test o test ni no afedi okofre muti answer me hwe no nam so me den o se me that's right enti o ya ade ni ade ni be gina ho ono so be gina ho sa wo mi nyina ye muti ho papa duro na open unya hey am say duro say grofo aba me ko enso ye ho sa na aju ubeye aimachi unu ne edi gware enwa utonturuwa wo se duro nsa na epu na bin that's right na wo de enwa utonturuwa eno no bucket so contem ye doso na wo de akosa wo bosum na ase hey duro bosum no okosa sa nsuo no right nsuo no bon awurade enyam egu eduro no mu na wo wi nsuo no na obedware anopa udware anopa udware bio that's right aduane nso de kakra bi enti no no so fedu 7 days ni wie no obo so okay o mehwe ansa na no so kofra ahonhom motia no bebre spirit bebre bai no se papa ko nam se ben ko se wa man krofo aduro o mo so me ma me bi o so wo mo no asofo ne wo mo bebre mi na me hu nya mo ya asofo o mo nya asofo enti na o ma wo mo aduro no na won nko ya asofo won fa nko ya asofo won fa nko ya asore me ni manitua enam so me so niam bebre ha me enti na me bai enti eti sadia niam be ma mo ma o se hwenu a mo be ma se me nkoto bible hey na bible no me nkai niam me kan no pa no enye no na me kan wia na me kan wia so a enye na me kan nyumre aba ti bible no makoto bebre na me ndidi na me nkai na obo ade ankasa ba me kire me hey and my understanding in the Bible is different from what the people learn. Said the wo kan ya wote ase no. Enye sa na wo kire o wiase. Ebe. Imagine what you say. Oh no ka chem say nyenti a wo ye biribi ha no papa na odi meche ho so san ko confirm. Enti men ko sua papa no. Na me kan ya oba be kire mas. Aba. Enti hwe no be ma me no be ma me the Bible. Nebe ma me started the Kingdom of God ministry. Oh. Nature say nya opim. There be Wo ko du tamale. Ana fe ye a kire pot. This is my destiny and this is my talent. Hey. And the talent has to go with your destiny. And the two men unti enye kuta zeal. Unti our zeal no goes with your destiny. That is your establishment. Nia uba say obeye wo wiase. Nia wo kra free so. In krabia. Enye wo shebre into shebra. Wa show say wo abrabo we na so ye de obo. Ena nkrabia nya de kra wo ye de ma wo say bra no beye. That's it. Enti da coastal adwuma me ye ni nyina already kra na mamu ata ka kire so coastal adwuma na nyama adwuma. O say me from mamu ata. Say na me ma wo aduane. Yes. O ba ku say kofi no so say enyumire no papa kwaku na de ye be no bribi o fanse funu me ti hu sa o se dun kan ya o ti say obi abetro onum bura no ko o be fa gallon ro hwe ni gallon do that's it. Enti wo mu nyina ti adwuma bi a me ye bia it's not what I was destined to do until say efede eja no say yes enti minimum senior offer me no adwuma enti e ma me hu asofo no because one say na matra ye occult is still in the occultism my practices na 6 and 7 book of Moses enti obi a spirit bi obefre bia me wo mu nyina tu wo mu sutu me e na me wo key wo de be frɛ wo me de frɛ me de sane me de chichire me de bubu osamai we 1000 years ye betu afrɛ no yetuma tume san chichire samai no ena nipa so okra otiase so yetumi ye ne koto ba bi ni achichire no ena masters amene wo mu nante no otumi ye brebe obeka se aye ototo nam ese na nipa na ototo ansa na the secret book of evil enu de enu no unya ye frɛ na isa we ni betra mu a ontumi ye papa biom ansa na ebe yes ade na ntino me problem no was solved by myself through Christ who strengthens me.
Okay. And this is say me problem to myself me pay way na ye dia. Therefore I can do for somebody. Yes. But what I say? And to be by me wade ameya me hu nia ode by na etu mu na ekoso nyina. Na fe masa hwe me yen den me yen say. Na maye enti me ya na nipa abedi adanse. Obi bewu no asori. Obi yare no wa yese. Obi pese say na ekoso nyina nso me wade a me so metuma aye. A wo nso ne hawo wankasa obede. Oh. Na wo be de nsu. Woni ne di nkomo. Ayampa da kro bi sa tama me chinchin ni se ha. Ana me da ho ana jona na me hu se nsuo no aba. Nsuo bi ba e na be chi wo fi ho sa. E wo ba bi a me ka mu chi ho no. Yes. Enti no da kro no osamba na me so me di echira kohwe ba bi nsuo ni fi. Me di nsuo na chi sa because nsuo ni ba no obenante ya no san kwa me di echira na ye nsuo densu boko also watiminka na obehwe na obehwe no dente na watiminka obi de mi akoho obi challenge into obi de masem akoma esuo densu enti nkrofo bebre no so obai no senya wo kafa me ho senya wo ye fa me ho nti a wo de masem ba ho enye sanity. So buy and the who ye no yo and then ye be can chere no enye pe enti na chese sisadia enti no be dan ho di chere me enti ye odenso double ye odenso odenchem ye odenso nini ye odenso different thing that is in the sea e wo nsu musa what I say enti me mo plastic ton no kra me ko gire nsu ho a me gira ho na de ne ye me sa enti me nya bie mani pe na nsu na pie ebe enti na me mo plastic kra na bribi wo ho a anka se na me hu so be kan so a na dem pepepe se na wonya hu se no ne ba bi e so ko usa pepepe enti echi no kra me bi se ruade na den na sa de wo ho na de dadom o se me pese ukosua na okohu na ne obehu ne obeti na wadi hu de adanse because eno ho adwuma nkuto ne amekosua no ho adwuma nkuto onipa brabo onipa yemudie onipa bewu onipa be sori na no wo be fam ye ko asamando abusie nipa tete hosa na confirm say baby ameti na ansaman pie na che so saman de ewo ho they say oni asamanfo na te oh say wo mi na de wo mo e me namfo enti baby any time ansaman bia amusie bia yetumi ko abusuafo Mystery TV na mo hwe no se maka kire mo say niema a ebeba no mo behu say ye hwe niema pa na niema ye hwe ne aye tie no se wan hwe na wantie wan hwe yi a obeto ade bi mu fa na wasri na nso Mystery TV abede dada no ana ye hwe a ye hu ni nyina no ene ye behu na me ka kire mo say ye wo Mystery TV e wo Facebook sa nso na Mystery TV e wo YouTube e na 2C TV nso ye call live wo ho ye genkrato na ye wie pepepa me sa maba mo twa me ba sesi ya Libro Kozuli Basha. In the name of Jesus. Abusia for Mystery TV so ena mo hwe no na se de mo amunum no ejabrifa de betimu dia na minum se de ye kɔ no ye kɔ akiri pa na ye kɔ akiri pa no na se ye hwe se ya ye ne prophet Dr. Abednego ena ye ti osekan no ahwe Mystery TV na ya hwe sumamu atintase pa nia ye betimi yi de amamo ewo ha na yeguso ye totuna no ewo niema bi ho na wo ka se occult no winim woko mu ha na abrochire na woko mu ansa na ode ba ayo aha no mankomu bebre wo ha mekosu akakra wo ho e say in Italy no matra Europe akakra ba bia menya permit so de sojourno me was staying permit Italy na Italy no ye wo maga
magomaga emano de maga mabaifo occult practices the spiritisms or from magas and emema no ye mago just a mago magas just a man mema abonsamfo mema abonsamfo that's right entino on say na manya nsuahunu kakra wa hansa enti me kwai no me san ko hwe ena me na ebinom eso nante na last one me kwai no that maga oba before bonsam right onu yusu enu ye evil spirit and kasa enti me friend no telephone so and also memra na so me problem me biribi enye no so memra me do over say no so who me say anka oye de o ma memba na so de no hu e o say da bi ade bi di machi na so ade na di machi wo de ho na so say me here help no so he cannot she cannot na woman na ye abaifo woman na ye the grand occult occult and kasa and na me hu ade na perform ni nyina so me ko me hu pepepe and na me to me ye yes say won say if you have spirit you can create so many things yes say yi chirel yo na wusu afiri no sa ebu ho ye candle ebu ho ye image intimate image drafting design sealing how we call seal the seal of the 6 and 7 book of Moses ni na me ye ni na me hu ansua entino ho no ka kire me say you ade edi wachi no ni enti o problem edos ne say you never know what you have and a time may come when what you have reveal itself come to you nobody will trouble you again say the edi wachi no wunya hu ye there be na say wu na ne ye adwuma obi ani ho betimi aben debi da yeah entino from there say na so I did not understand. So therefore, me says, what is with me? Now say, what is with you is not ours. Nia mimi kutano. Enya womu die ne bi. Enti on tumi mfa womu die no emma me. Na emmo me pese me hu die obekere me wei, nia wo pese okumun bi, nia wo pese oye ne se, nia wo pese oye ne se nyina o chekere me. Ansa na mana me so bekere me the Quran ni nyina fapem. Me kuta Quran mistress. The book of Quran. Yes. Jini nu nyina fi akola company. Enter me to a friend Jini, Rohani, me friend no. Hey. What you say? Asa menya Kamal Hamza, no Eastern Indian occultisms. India Astra travel you ni nyina eye idea. Say wo be ma obi a opese oye say wo try. What you say? Yes. Or trial. Yes, so he. Or so she. Na we din kunimu. Who ni kuma obeyare obebodam. If say lucky say never me ye lucky no. Say what I have is more than what they have. Auntie, one day and 1 year and mo. There be and the woman dey no cry the estro me dey no. Say I'm just a wood and entiema and money mo. There be. Very good. Enti one man am that cry na do 10 to 11 and no be ka kire me say me microphone ba na say me microphone be. Also no oni fie to. And no hu say angels asane. Enti me nkobo mpai. Right. Oh. Yes. Enti no man na me call ho for mo ano. Ono say ade a me kuta eso se ne die no. Na nwa bade a me nkoye de enkobo mpai. Na time say na wo mo bai. Ampa so me koye no. Uhu ni nyina. And they say na nyobi na e kire me biom. They say the say e kire wo na kire wa wi. Ama wo hu ni ese wutu na. Yes me ye bia. Okay. So what say that no. Right. Enti no and na fe me fi ho na me san ba Ghana. Me san me nya nkrofo so a na wo mo so sa group no. Ye o seka magic wand, magic sword ni ade nyina. Ye wade a ye transo you be jira so ni ade ko necromancy no ni ade na. We know all of them. And one thing no say if God is not with you, won't mean free. And some be from something will pursue you. One try you become a different person. Okay. Yeah. What you say? Enti Laboni Center here, Raboni Center here. Say will be bad. Then es wope. Oh, say wo and obeba me obey for mempe
umetu ama na umechire wakwan you have to pass through process but what you say say wo ye baifo na wo mpe na wo ba yo say no be trans me pay maybe sa straight in my catcher okay ena yehwe na ope so ahwe nso ye be hu so obe so wa yes even obe so ahwe bebre enti say obi yare na wo ba be di na sen sana ne ho ato ye ndi kai ensori mbompa ebia no wako wiade wako ye bone papa bi bai papa wakum obi na ne akum ne ye wo yere oso da bi onkum obi aye o sen twantro ne enti a ema o twatro na onim ne se o yere mienu na excuse me ne yere second one right. Na ya woku enti first one koji eduru ena edu wode man o be say second one ni mukam enti ne muchia na osuja ena wode maame na nkasa ne yere second one esusu ko she ni susu ko she ti maame ne soja na osoja go ifa onu ane so enti se no yare no ena e bai se onu aduane ena onu nso so ba nu aduane wo ko ba bi no ka che so won nu aduane e se nia ohun no nso oni tumi a obeyi na fi eho ni mo so wan so jade a ne ho beto no ena ne kuru ko ba bi nti no obeba na ne yire ketwa no wasoja onu aduane nti papa ndi ebufu ena ebubo muchia ni nyina 3 days kum mamine wo sene mamine wo ya tofuwo enti papa ne so yare na tofu no di nachi enti obae na mebisa na so mame de na odi nachi so me kunu ne kume enti onim se me sama na ka kire me se ni kunu ne kunu ena ono so wo sama nka se obae date e se yeye na honhom nyina o so no fam kasanti bibi ko so ayehu ena so mame eni ye be nde o se ni kunu ne akunu papa wakum obi o una okumo yire o se odi echinje ene maame fadua ne bone nan ene ma papa ne be yare o yare ya nsana efedio oda hwa ne ma osama no koda ne wadi ansana efedio se mi na mekum no mi o satana is too late na yare abeye no aye no until but ya ma wenwu ya ma osama na mfa na nko o ti asisisi a mo srema no yes srema no okay eye binum so fa ne se ase won wa wabrochire no na wota hwe na won te ba ho pa na ade nso ye te Ghana ha ade na Ghana for de ye won tan hwe won nyame nsra won se YouTube no ko a mostly abrochire e free nti nkrofo ho no wo hwe mo enti unya buo TV abrochire a obehu na won so a study ahunyense asem a ye kan nyina eye no kware fi etuom osum eba sumasem ansa na other programs kakra ansa na be ye too much no YouTube no nti amma bebre ehu nti ofi hot straight na ansa no be wa 2 weeks cry obi fi aburuchiri ofi France of Frey den ti of Frey no su tietie ne ba yare ben mo fa ne mbra also debi ne ba no baby odan dangerous na wode dade we esini so ho esini so and o se koma wako koma yes and obo abrofo na man say I have some pastor in Ghana so I want to go and then abrofo say make fast go and see your pastor and you know o try take straight oja abofra no na ne ma meti abofra no and oba Ghana oba pe no frame odu offer me pe and abrofo so frame have you seen your pastor Prophet Abednego or the me picture enemy we so actual abrofo them so we've got all things are possible. Papa, do you believe? I say yes. Do you believe? Yes. Do you believe your son, your daughter is not in France? Odipane da France, but your daughter is not in France. That's why she's dying. Now you yourself one kasa kura oba so oba yare no. O ma meti umu. Hey. Over 50 years ne mamiewu eso te papa nimu. 2 troubles 1 God. Yes. Until sampadia ene na nyabre besekoda na yembo afore ne ensre urade. Ansre ya mehwe abofra no oda amuse wo bunu. Sunya ne akiri. Enye so oda nso
ɔte funu ndaso ɔte ndaso hina ndaso papa ne maame ndaso papa no maame ne sɛ waboa ne ba no akɔ aburochi onye yie no wammehwɛ ansie no owu mpo wankɔ and this one mehwɛ me na wammehwɛ me ndaso dia ɛne na obra bɛsen kɔda ho and maame no onda emusue o ɔda ne ba no imu ndi maame saman no ɔte fie ɛna papa no te asie ne ba no Holy Ghost de hura be kasai ka ho ogusie on say the mystery is when Jesus Christ saw Lazarus he saw the invisible of Lazarus but if you don't have the eye of invisibility you cannot you understand yes. Colossians 1:16 it is written for by him were all things created both visible and invisible. What I say, yes. Both visible and invisible, whether through principalities, powers, and so. Nature say, "Adia onyankopon boy, yewo susumu dia, ene yewo hunemu dia, enti yewo nia yewo yedi anywhere there. Ene yewo dia ye new. There be enti yeno we preach the invisible, right. So we have the invisibility to let us divine to see what is invisible. So we speak invisibility, and my father came to speak about invisible. That is the Aquarian gospel of our Lord Jesus Christ. Lazarus said, we all say, no, Lazarus is not dead. And the people say, Lazarus is dead for 4 days. I say, Lazarus said, 4 days. I said, no, because I know who said Lazarus. And when he said, everybody come out. You understand? OBMPA, that is called magical. OBMPA. And one who said they not starting a vocation. He call, that's a conjuration. He conjure. Friend, Lazarus, okay, who be katan nori blah 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 blah. You remove because nobody see. He see. He has the invisible eye, and he see invisibility. Talk with invisible. Right. That is the Rabboni spiritual research and divine medical laboratory. Prophet Dr. Abednego, invisible teaching of the gospel to the world. Adia yem fa yenu Papa obano owu obesori ye be wie kan enter. Yes. Na we wuramu. Sunsun. Ben na make sure within 1 hour 2 hours then they call from France Abufra no was sorry. Live. And yes, friend, you go bomb pipe and no pack up manaju. There was spiritual things that we do. Say me who say empaibo here. Now so Tommy Boa, and you may be a why and empaibo. Also, Elijah and the bad prophets, they pray for the whole day. But Elijah, oh Father, we thank you for hearing me. So it is written, not by power, not by might, but by my spirit. It says the Lord. So we are talking about power. Soon. Yeah. And say will be pewa. You, already said that was. And yet easy for you to see me. But if you are lucky to see me talk with you, you are blessed. Okay. And you know, Uber for telephone. Right. And Fridays and Sundays. Okay. What I say, Fridays and Sundays, and Opa, Uber some, we do some main station of prayer, more direction to the Kingdom of God ministry. The Kingdom of God ministry, no, and Clophobe started in Pabono, the Jesus Christ of Nazareth prayer and healing ministry. And I made the hand, I mean, say, everybody, that's a man, or soften, I may on shas or on in Clophobe. Oh, me want some na me nya yemani se a wo se ade ne ba yo se bi wani me bi mani an mehu de awo ye ho nyina e wo oto ase me da ha so ade ne ye me bi mani sa me hu oto ase am say what is going on me hwe osofo no ene nkrofo yire na da oh and tita me ade chi a me ko e no ena me ka chi osofo ade na ye sa one nkrofo yire da also da bi ene okobo hene na amane akwamu hene wo je me sa 1.5 say me twa a prophesy lies within 3-4 months na nipa no onyem sa ade no abo abasoro yo sa ebe basoro
And then Mamma so Nigeria. So who is a liar now? Mamma Bible ni yembodia we are going to curse. Say and your soften and one bo ukunu ni ha onyem. Why na sha onyem no? Oh, afedia Mecca. Bible ni swear. Oh Mecca or soften ya anajo na. Wa ba sha me den. O ba sha dem we den. On the better. Enti ade no ba na me hu na Mecca wo di achi asembe yo. Asembe yo wampa. Asembe yo. Because I said Mecca no me hu. Enti say no ade na wa de na we oton ase. Asafo no. The Kingdom of God ministry no. Ministry no oton ase. Open kwaje. Obu ha otiwiase na oni Jesus. I have Christ. I have the Holy Ghost and I have the Father. I have the Father, the Son, and the Holy Ghost. Who is Jesus Christ? Right. But what you say? And I talk to everybody. Okay. Yeah, abusuya for number no a mo de be frɛ prof no. Mo television no e wase ho. Na mo obi wo ho na o yetinji 40 se me ti ma me mboso na mo nhwɛ. Number de edi kan ne 020 859 9576 020 859 9576 and at the to sum mienu no nso 027 897 7215 027 897 7215 na watu ano na say ansa ne ye besore no den pa na odi betwa to ansa ne asore. Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Ashefo amwo mystery of mysteries. Amwo mo hwe sa program a new program. One will say ye besa akyeremo the mystery of Bible. Onyankopon asem. For the word of God is a dialect, it's somebody's language. Yes. For the word of God is written by the Father, the Word and the Holy Ghost. What is called the Holy Ghost? Holy Ghost or Saman Kron. Yes. So God himself is a ghost. How God created said on the boss as a body now or say infitiaseno on Yankupon boss as and a obo nipa that's an incess and no home bunimu mo nipa be there atiasifo kra. The living soul in the interpretation of this hieroglyphics. The Bible is a picture writing, meaning atiasifo kra. Atiasifo kra no is like a vessel, a vehicle. So human beings, we know, yeah, no watch no. I so nipa lorry, efidie. Yeah. Obitim. This I know nipa obitinimu. Yes. Obitumiti obimu. Inti yen yetumi yobi. Yes, I know obi she obimu. Okay. Majority na me say. We are the edition. Yeah, this actually, you're better. Amen. Yeah. Abusuya for Sabre dear. Na ye the Jumedie no baby ye. Ye de baby no. Na meda prophecy. Yeah, ono so obae. Amen. Na obeyi niema bia aye hintasem pa e de akyere nti wo a wo hwe no se wo hwe na wo hu se bibi hawa akwankyere a ye de to ye no wo fa so na wo ba wonsa ebeka no sara nso na ye kyere mu se de ekoso no enye we ne de ye de hye ase na ye de twato niema bebre ebeba na ebeba no mu behu nie nti a eye asumamu ahintasem no ye de aba na ye de aba no ye de ba ma mumu nti etimo hwe se mu nyina modumani ebehwe da bia wo behu sa adwumadie na adwumadie ne kase pa no eye adwoda ani fieda se de ebe ya wo ba wo behu se ye de fofratum na yeye e de amai sabre de na me sore so prof ene e beda wase se me so ntafre wo ba ye na sabre de wo betimi akọ amen yeah abusia for sabre de ye bre aso ye ahintamu ahintasam no ye wi adwumade no eno nti be kra makọ ye wone dasene me da mu nyina ase In the name of Jesus.
Oh